koko no onu agi ka ni na start ye adwuma no na wo watro kakra bia ma me no wagi kese okase no so utia no unya sika o wi akoda no bia na ufa na onyupo na oni oba no na mo akodi na ubati na oni oba no makwadi. Okay, na o kan nyina matisa wo ka krobo pacho mufi krobo wan kasa ye krobo ni mi so krobo fo so de ankobi mba mu kunu no mu hu o media ama no onji nya bia omo ye ba mu hu na o say omo ye ba mu na me kan wati ase because na nti wo hwa wan kasa nkomo no bo ni ye ai nti wo kunu no ni gi e ma foforo nkomo no bo ni ye mi bo ni ye o ye sure na fe den na oba bi etimi aba wo kunu wo sa fe de wo gi you say the busum e de aduro na ye ade nti wo susu say yo but me de aduro na ye nti Samu. Ya baba wo biom na. Say de aduro na ya ade. Nti wo hwe so wa fa ba bi na ode gi okunu no. Because the oye ni nyina wo hu onti ase. Me who fault be on. No, me kan wo fault. Me say. Wo susu say oba foforo na waba no. Ode bibi na aye okunu no because nka be ma ne de na nka ofa ma. Say ye kan nyina waka na ofa ma but the way akoduru chin de. Wo susu say name ade na o say. Ya baba ho ba bibi wom ya baba ni abato bibi kro na ewom no wate aha na yankodi enkomo ya bedi komo no pa ya bedi komo ne pa ya be kai bi so mesa aka na senia ukita paper wa bode tegugu si die ma bom nsam kra ma shia opese ni rebe fi kra mini aba ma akwa aba ye be di atadwe no o ya me mani bi na no komo na me say ya say eze mani bi pacho ho ye de yo ye de nyame ase ne ye ndi nkomo ye nchia etiefo nyina na obi ase ene de ye pese ye tufu kakra ne se ye pese nipa odi exercise e kan wabrabo na wota trends ne wopom nso obi wo ho a onidi ntem na onsan so nye exercise eyesa obo akokora na so obo abrewa ntem esa akra gro no ndi ni yie obeka so obi de dro na eje anokwa tima o libido etiko yes if it's exercise ya dia eboa pa wota ye exercise eboa ma blood circulation yes moja na say ni si die frisa ne yie no ekoyie pa won ni padua no nyame de pipe ele body ni mu na moja ne fam no ye ntini no zene ubesi asiesie ohu no aye sase afa no eboa wo ma moja no etimi die frisa ne yie now the covid no so aye waduane anopa no wudidi wi a na wo adwuma ubafi na wudidi wi a tinatena wopum kakra na da unso bi wo ha every Sunday kosi Sunday otidwom onya daje nkwa sorry na wonsa ne dintem eyesa o ya de bowa ne kono eya yes ntra bia me tudwom fo ma ne fo se o yare a ebe dem pass botumi akodwom enti eda bi wo ho a home kakra ebi se wonya sika ni nyina no anhwe ya abrabo no ebe den yade be sa be bod ni nyina be sa yade enti wo ye adwuma no na wa ma wani ada ho sebe ya obenya hoden we ye futu akovi organic tiger nut yade ma ye ma me no ye papa no se ye adwuma no ye mfa sisa nka ho office fo no so ka ho ye die ye tina sesa ubedu fie na chance wa breso ade udidi ya na usa di bata office fo ne ka ho ye dwom fo nko a so ana onware ye na ya kuna sheki body ni kakra so me bo me nko bi enra obi so wanti ase so no kra na me ka no yeah was so ware o se no so hia sa anadwo mpa so exercise no eno kra ni exercise so program Jesse akobo boro park so ye twaswa ye tu sa afo no Covi organic tiger nut powder no aduane a ye de efre no say superfood if you say ahwani ndura ni paduane hia no almost 80% ewo atadwe sam Covi ni mu nti se wo de ye waduane a esiesie ni padua no na eboawo ema wonya ahoden ye immune system support aduane se udibia e boost immune system no ye niam nyame de aduane padua no mu a ode so je from fighters yes adua immune system no mu na se wono munya
require vitamins no a eboa ma won ye ho ye den ma wonya hoden obi wo ho ye adwuma kra bi a na wabre obi wo diabetes or pressure enti ama anopadidie no se wanya aduane bi a asikyire ni mu a ontumi ni na covid no esan say won natural sweetener enti no so wo ye diabetic anopa no betumi adibi eboa wo manage sugar level no entire massa ekru a sabi etatu diabetes for no ontan enya bi ekru da ho na de covid ni waduane a esan say ahwoni nura ewo mu no yestronkote no ekunu ntem obi wa na ho ye ne den se wontumi na waduane ye covid organic tiger nut powder atadwi sam no odi enie wo sori no pa no adidi na wadibi anwumre wadi waduane nyina awi a wokoda no na wahono no pika na wadi woto ho a ebeboa ma otumi adayie na nipa bia wontumi na yie bia no ne nkwa entai enye tenten yes efise nyame asiesie nipa bia no nseche we se eduru anadwo no a ese wotumi da na nipa bia no ehome na bibia nyame de aduaduamu no etumi ye adwuma yie na anopa no wotumi asori akoye adwuma efise wa ye adwuma no the whole day yes ese nipa bia no rest no anadwo no so untumi na so ho nti da bia no na wabo akokora no wabo aberewa mo no so ho nti ye kanfo covid organic tiger nut powder say fa biye waduane na ensiesie nipa dua no se oba tan so dibia eboa no ema se omanufo a e produce quality breast milk for akra no nufo so bia a eye papa no akra no mo a onta enyare yes nse akra bi ho a wo no a obeyare saa da bia what is hospital se odi atadwe sam covid no eye waduane na oso adidi every 6 months e kono ma ne dibia eboa no ema na dwen eye sharp or 19 tem se wo hyesuku asenso a otimi sua adibia be kire bia no ne wure emfi enti na se covid ye eye super food enye aduane enye aduro nam eye aduane a ahwoni nuru ahyemu ma na udibia eboa wo ya twapete herbal shop pharmacy supermarket ya numbers no ye miensa okay baby a wo bia ofren a ye be direct o na wakotobi eye 0200 77 72 77 0200 77 72 and 055 8400 265 055 8400 265 and the chat to 0244 78 76 39 0244 78 76 39 asanso da TV no so and say wo hwe TV a Facebook nso a edaso wetimi atro ato na oni edi nkomo wo enkran akọ Ekus pharmacy e wa shaman e bi ho na naboachi ansa ne herbal shops a etwa ankran ahia o kanchi drug lane obenya bi ato OP pharmacy e wa La Paz okọ abenya bi ato Little George e wa Tema e bi ho okọ nsawam Gwai filling station ho a e de bi akoja ho na Labadi Total filling station Beach Road ho no obenya bi ato Kofodua okọ Gapson pharmacy a obenya bi ato na afi na ohina na heba ebi okofodua mamu osunyan monko Green Light pharmacy ebi ho Kumasi Poku Trading ewe dum Freddy Mens or Dr. Mensa KO obenya bi ato na Tenata Herbal Shop a ewo Sofo line ho no ebi ho okay takrade for monko Mensa Herbal ebi ho Connect FM okwa abenya bi ato Mama Doris o Cape Coast e was bi ho na cash and carry ewo Tema yese Ghana hadie baby abefa bia wisdom amache tell Yanshan ya da na sepa se ne wasi aboa ma tech ni eja fosi top product no nya asem ketua ye mama mpanimfo a mo ho hyehye mu untumi na enema nkoye woni padua ni mu no wodi ane covid okay ye papa no so modi ane covid wo a wo ye adwumaden offices mo aduane eye covid organic tiger nut powder amrante no amopese munya hoden na modi adwuma
anadwo ene awia no waduan eye COVID organic tiger nut powder we adwuma na wabre diabetes pressure opese wutumi da yi a unya energy a eye COVID organic tiger nut powder se oba so dibia esiesie ne yam na emana tinka ekosoro se wo dryness a se wo dryness je se bia woni be ma hyiamu a se sia na wase area ana se wanya kata fa COVID waduane na ebe greasy engine no na woni ura hyiamu a ebe ye moto ye na nanam ye ma mso ansu atoto na kotodwe no ya na ontimi ntiaso ye no waduane ye COVID organic tiger nut powder e ma no so dibia unse esanse eye natural food supplement ntino so wudibia e say ne wadi fufu pepepe sa no enane bad cholesterol okay unse da bia me ka say cholesterol nyame na eye nipadua na ewo mu eye but esa edidi bond ntino bebre enya bad cholesterol okay wo ye djuma kra bia na wa bre sa na ase wa ye kutu wo ye mu aye bia ho fa COVID waduane be ma wo sound sunu kama okay ya numbers no free name komo e bia na bibi kire wadwen a e 0200 77 77 and 055 8400 265 ni etwa to e 0244 78 76 39 Ghana ha bia wo bia ofra e bia na wo shop na pese otubi kogumu a ye bete so amawo na wo so nya mfaso e fi se mfaso nti na ye adwuma na edidwa ye no krepa ye das mini abema me gidi se nyame ya adoma na wo twa ibesimu no ye be san ehia enti sa wo hwa yen ewo Onia TV na wo tie yen ewo Akoma FM wo hwa yen ewo Facebook TikTok na YouTube a eye Akoma mu nsam dwumadie na ye de ebrel dwumadie eba so adwada kopim efiade bia 12:30 ekopim se no miensa ebebo eno eye radio de no na mum 2:30 de na Onua eyi efri so akwakofa dwumadie foforo a eno nso ni nyina eboa yen ema media general ye ko yenim ene yen komo na ye di ne yenuaba no ofi Eastern region eye miami nua beaches na ne ote akonwem a ye ne no ebo nkomo oni ni kunu be ma atna 19 years o ma ye adwuma fe be ma ne se okwa akoware foforo no mpodie o se nken ha no wo de okoware a ejapade ame ne wa ye no chemi de ne fami de mami na menta me ba bi anwen me ho eno na ye se me be ma wo me fa ma eni emu atem didie de ensem fata nyina ye die di na tem no ho komo na ye ebo ye se ye dwumadie ye suade wom ye tufu wom bibia bi ewomu enti sa wo so wo hwe yen na wo tie yen na wo how bi amanie bi na opese wo ne yen ebeche mpo wo ade sua bi kra na opese wo ba na wo de wa bra bom kra ye efutusem ede ma ye na eno so akwanya no eda ho no wa fra ye number 0530 507 849 0530 507 849 na yendi enkomo na bi madam pressure na kofom ana wakai bi aka ho a wo de beto aso wakai bi onyankai bi meba ma yenkoton eduro kitua bi na yensan embra biom na yenko power specialist herbal hospital say eden ene how if you so kopim na say anti eduro ya de wa wonte ni nka no na che say wa woni krom hanom say na eduro no eye tatahwe hepatitis ahodo ni nyina A B C D na E so liver ayekese sciatica eso osisia na so to ase na ya wo ya untimi ntinu mu untimi enante kra so no mpemu emu ebubu anase ulcer kompo ni nyina no okọ power specialist herbal hospital a owo anu adura ode be kan ama wo ho atọ wo kumasi ase ya omo office no anase omo clinic no e wo feyi ase bosomtwe kwan no so ho na otra esre so na wo ko feyi ase ho e na power specialist herbal hospital e wo enkranfo nso enko kwabenya pokuase ACP main road wa ho na omo water cradifo nso wo Anaji estate ebra oni Anaji MA primary school no na edi enhwani mu omedro ni bi edro ya herbal malamix eno de wa wanya malaria woto edro ni bia wonompe na wanya wayaresa Herbatin herbal mixture eno nso ebusi immune system no se be ya de bia medwonku miti me ho ayehye no eno so eto ebe kofom na
jiriga herbal mixture eno ye nua mema no na wetimi aye adwuma no ye senya ese na efata ope eduro ni bi ato ana open komo eni omedia na wa from 0244 544422 020 na wako Power Specialist Hospital na omono edi nkomo no wanya apomuden bi dam enti say no onkomo ni nyina wo se yenye den misi awale nu mimpa biu mimpa awale nu biu niam odi fa mi di yam nyina na awale nu mimpa na ba ku bi na wo ka say wasase no de wudidi so no kra no kwa ehye na otoma wo ehye na odi ye nu wakotu ehye na atu afre manka wi wakotu ehye na ye ni den ehye na odi hye nu wasan kotutu ho nu enti aye den eti ene oko na waba nim echira na wasa bi abani na chese wo de no ne de ne ye kese na wo de ne ye ketua okay afi na matiase okay ena wo se wo ko ho bie mu obese atwese kan esi so ana enu dia tam na asana ye ba ko kan asam no wakrubo na osizi koko na nya say enu no si mi ko ha odi ade be ye mi ana man ko ho makoko no nya say ye okay yo ye hwese nka ye benya na ate na ye ne di nkomo ye ne na kasa dada oje peni say oni yen ebedi nkomo nti hello good afternoon Mr. Nate. Good afternoon. Me pa cho hwen ye Nyame adomo. ye de nyame asehwe ye bo di no wife wasre de ni agise ya me pa cho unim beaches a pa cho si beaches de tete unim beaches tete me pa cho unim no kwan be so me yere no yo ye da se waja tum say wo yere no oni ya bedi nkomo awie na ne nkomo ni nyina ne say ono watena 19 years empnatwe wom e na ware wom ni nyina ka bom a 19 years na America kra ni wo say wo pese o ware bi ka no ho enti oje mpata na nka edan na amaye no wa mani bi no watenem aware ne de onfa ho ne o second wife a wo ko ware no ehun nkomo na ye bo won hwe ne ma no e ma no woni ne na osi fit da be no won na ye 28 August obo date no kra 28 August am satete onya de na oba kono 28 August oso we twa se oni amanyina kra every day mu a woda ba bi foforo me pa chaw enkomo ne sen na city e kire ye mu kakra nanu mu ntintimu na me ma na ne ba ya enkomo ni nyina se wo so wo kwa ware foforo now kra no kra miens and 9 oso wo hwe omo no na edi pa de hwe omo nkakra TV awafa fridge awafa akosi wo dem chese nsam no doso nti wadaroma kakra wo so ni mfa ho no kiremu no omo mutie no so ente wo so chefa ne se ne sitie okay mpacho you ensam ni de ni na ni se ni ne wo ho okay na madam nyame anim oba de o wale be ma na se wo sika se no kra o de ogu be ma no okay but mami no ombumi na oboyale ni ana mi hwe na mani hoto no okay ekire no ọdún mu eye sama se no oti ni no ni ye first born no chakoda no ya adie wakoda ni special atade nti atade na me se wo wakoda kitikiti a wo ko school e de be ne ta ni ma ni she me pesa life no se me ka akoda no ni mo asem tete a obedidi mo asem mama akoda no e wo wanim e wo akoda no ni e wo manim susu okay obedidi mo asem mama akoda no e de e wo a se a se me ni wo ho a da ko mi ka kire ne se e ma ko aye bi mo buru nya che iti sa afi no ye ko di mo buru nya ana o ka kire mi se ono ni ma na wo ho no ni ma mi anti yan bi se ga nkwara no mo sha atade ana mo didi iti se mi se ko di mo buru nya ono na ono ni nya je ko no se mi na mi pe dia ni ko ye na mi se na o ma mi iti se o ka sa ade a ni problem o fa meti e to ntama e di sika ka ho e di sima ye ba no ni ko afu mu ni e na o di sima akwara ni so nfa ko di ni ma mi ni buru na ma o ka ma mi ti omo ya sa ade no na mi memory card ni she ni phone mu ono ni phone mu e de omo adi phone no e tu on recording e de e da mi se mi ni memory card no
me born you work na me copy sa record ni na so e ma ni papa kra ka kire se o ba be damati o ka kire ni papa se mo so mama nti if you be that time no e na ma wo se o what limpo bi wo me hu oh e na onu friday ko bi sa ye ya bu se penyi se se be ma anya o mo ade ni wu a e de ba ade na edi be ma o ba na wa wale no o ko bi sa wo abusua penyi na bi wonya no na me buta sata na me nye okay na me buta penyi ka kire ni se be ma anya o mo ade e wo ye fi ni be ma ni wu a nkwara no mu na ebe ko ya mamle na ya fa o na wo ma me ni de ni fi o si you na busa penyi be frem ka kire mi se mi fi ni hu ye se na ma me ni bi sa ade m je wa ma je ni ya NC na me de maka mana tu ma baby son of o chiri mu bibli e fa ha ko si we see you man can you it for time a ono kan na god for ye di mo bi wa ha it se no ne me te wo fie no manya peace of mind e wo fie ho it me so le a me se me go secret ma god for no ana dako me ko hon na isu ato isu na yiri nti manya kwanya nko site ho na me sama chi ba na jono ni ba no o frɛ me ba no aka kyerɛ me sɛ o papa ba sɛ ni ti sadichi na bibi yemia o no na ekumi ai o frɛ o ba no ni me ba no me ni the first born aka kyerɛ me sɛ o papa ba fi it is adibachi na bibi yemia nka sɛ o ko good nti onifi onu na ekumi ma kan wi ankyere pa choji na homa na dike no sa na tempa cho wadaroma na wedi kan abo no henya bi se wo beku no ana wabo no etwitwa ne bi na o kasa akere no de minini ka eburu asema na eku asem bia na bibia ni mu ntem de okay pa cho to aso na me abichi ya mi ko ho me so ni twi ya mi ko no ni wo ho no man animire mu abese 78 no no frame ono frame wo fun so no obisa o ka se a se mi ka se wo ba be da fie mu ni hu ne ma bi na wo ba be yi wo se wa be yi ampa ni mi ka no wa be yi ni hu ne ma ampa e kwa ko ye mi na mi sa se me ye wa di den wo e den na ye wo iti na wo ka se me ye wa de bi o se ono me o ya le nti ni na me ye wakata asem sa man shada no kwa me audio recording na me dey send ni me so fa e ko bo mani papa no se na mo ba na ye iti me mpesa okay mi wo mi fie ana mo no na tete intimate na fi ole tem bia me na bush na je kwa me dan so mu sa na o mo ka tire no se sa dia me mpre ma me da ko mba bia no me tam ni me ma be si ho ama o okay o man ti ya kan wa web crash re me e ni papa se ni me di to Instagram ne TikTok se me yire mu o de to ho da bi me di man WhatsApp me di man ni no WhatsApp e no mo so di akọ TikTok ho okay ena no o se me ku akọ wale oba fofo nti no ni oba kan ni se enye ku na me ku bi na oni mi ba first born no ena me di omo jisika dro me di omo ko jisika dro I see. Ana mi se mi di ko jisika dro search na ayedi na fu na me do kakra de man jisika dro na se si a bia ewo mu amenya kakra di no ati na me di ko jisika dro ana o se mi bo aye ko ba bia mon ko ba bi o se ye ko ba bia ni ru ko de kwa ni dadem ni beda no ka tire mi se ni da me yi ni so akoye sika dro Bongo. Ensure na ma ko dinu. Me pa choji na o. Ensure na o ka kire oni aba ni se sebio Aunty Bea ni hu ye nsuonsuo ni nti no. Sa nsuo ni bi na obesa akoye ni sekedro na na. E da be nsuoso. O se uni aba no. Edi na tem se wo se. Oni ni di nhyiemu a nsuo nko a so fa chance kra na ade aso nsuo no. Nti sa nsuo na ka ade koye na edro na na. Man komo na yede enye sa na kasa me ga de no ga me aso we o ka ya ma se fofo ka me ti bida on ka san chire unua no
So maybe me na ba no no mama mo na mo frɛ na bisa. Me pacho you. Na me pacho san komo we ya ye kan nyina no. Efie be sen na ebe because ono ni koma o kan ya bubo date die. Na je say fiti last year e na nsam no aye si one time but won koma fiti last year no na start year. Okay. Almost a year and year assembly starting. But who di kan akasa no say oni oba ati na ombuwa. It means that 19 years no mo sha say na mu na ombuwa na say last year ya na. No ni me yes that no but no ni me yes but me dey be fan say first no na oya na me bla wo ho no wuye sata na me bla wo ho wuye. If ya o ti ni di matem sa ko ti ni bra. But me dem fan say bia me nya ni wa de nti na oye sa no nti e wo kakra kra obejai e na akoye no hwan sa na me bla di wuye afi de wa dan esi mi so wa ji na mi pa o ja me ni wo no kasa me nkan me fi no obeti me di ma tem sa na wa cha so o no ati me di ma tem sa no say sa wo ye be ma fa wo mbra me ye ma o ombo no me ya ma o ye ma no so o ye ma no Oyemano ai so kasa na ya oyemano no achese oyebema kakra. Dabi. Me to mi sammo no. Bi ukunu si ombo oda, oso si obo. Osi ombo oda, oso si obo. Obo abu ma se copy police station. Mr. Nache, wa ko da ma sam na copy police station. Sa asam na me ka pa me mo no. I don say for wo bebre. Okay. Me pacho. And also me dey need disika do. Me zo me ka try say me dey need disika do there. And disika bi a me dey be mo say pa didi no. E disika do. Bi say oka ya ka say me ne ye first born no me ni akwara ni beta. E dey yi me so abo ye disika do. Eti o so fo bi aka kire ni say. Last year June no. Me ba nu be hu. Me dey no be disika do ma akwara na yi. Eti akwara ni ye dey that ni ko papa no tamu bi ko ni papa ni mo ho. Wanfana mata ko pinta akwara no resort bae. Iti akwara no resort bae na. Ena me manka bi tami ni say mi ba. Ena me tito me nyema. E ma no me di ko school. Iti akwara no ba na office ko ba na ya no atam no di ko ni papa mo. E bi say so ja no akwara na. Me di ni beta e ni so di akwa disketu. Iti oye ta ma ti akwara no kwa oni me nkasa. Oh. Oni me nkasa. Oba penyi no. Ni o ka se me mabuno a o ka se e ko pio police station. Ye group ejuma. Ye ni passes. Na group no kwa ka won ye 30. E na bi ni mu free mu na ka ni passes. Nti ya di koko hwe so bi. E group no. Na te ye di koko na ni ko na ye hata no tem bia. Last November 2023 koko time ena ya ti koko ni bi ye ba be hata ana ya apata na ye di hata koko no bu nti ye meti ni foforo ite mu aye ye ko cha pompo aye ba be ti apata no ena o ton plema ye nti apata no ite o lu ko fi sikan every then ite mu am ni se bi apompo na egu ho no ena o ba be ti twem ena mi hia no na mi di sikan no fi mi se iti mi di zika no mo ba ko le fle na chati e no jira mi se ti cha bia bi so e no tutu buo eni mi adi bugo ma no ye ta no ko to fom e ye bi twisi a na mo ko na ko pia no ko tete ade na de ko ta de na ye jani o ye no bi twisi a oti he ode mi si bi twisi a oti he na yes a hello o yire bi twisi a oti he e na yes a onu na ye ta no bi for de ye nti ni ko pia me to nya ta ko ta de ni ye no e na me ba no a o ye ta ma kwara ne mi kata no e fa fo ne fle ni nana ni say ni ma titi ka se me ti cha no e ko ma ti e cha no fo me ti si ka se me ti cha no e no ni papa na ka tire ni se ma ni na fi ho nti o go da police station no go ye report no mo be chi ni okay nti o ko brother e no ko ta ho no be o ko da de ni ena kwada no oko ejuada ena brother no mo invite me na me ko e ni ko e no mo de ko tu kata back afi mu kan sem no wiye ena mo se ye ko ka ofi okay ete okopa fle mi ko ase mi mla mi ho me ye be ka ta na mi se a obi a wa fure mi wa je bo ni se ye chi mi tu de mi mo fi e me ka sem
ama ye di asem no ko ye kurum ko kan ye but still ye kuri e ko ba ye no sa sika do ko na o se medini ji no still o se medini ji sika do ikuni so manfinu pizza o se medini da medini so ba ko ji sika do ni wo den ni ko ya mi to koko kakra ni ko fast kan se mi to koko na sika no me ni betinu e bi a 5 million na yira lewo 3 million na yira bi chuchi sika ni kan so a o te lewa na wo mi ni wo le wo dem ya sika yira wo dem na mi bi sawa o te lewa na mi sa se ti ni ko bobi a wo ho ana o no ma no fa fun friend ni papa ni se mi sika yira na mi se ko bobi a asema ka nyina nya no kure we wi ani sika mi wi ni sika 5 million mi fa ni sika da o ye no kure mi na sika na wo kotwe ye na wo si odumom na atwe sika o no twe sika no o na obu mi na twe sika no na mi dwa ni ye eti e che na ko police station no o na onu akete mi baba nu o mo afre mi baba nu onu adafofo na afre mi baba nu ofe o ka se mi na mi twe sika na onu ji free mi sem eti so ko ka se mi papa twe sika mi papa fa nu ko school. Okay. Yo Mr. Nato dia wo na wo ahoma no so ntu dia ma ye no wundi nkomo no se be ya ye be tumi san madam obi pacho mi ti o pa se ye no we ku to pa na me buwa meta ko de mu akọ fasikan se me so na ma ni sika no wo sem mu sika ko apata sika no wo sem na mudi jua dia no mu sa sika no do di chese mi so di be bo na mudi jo wa bu ni ni ko police station na ni nyina ho oh sika no obi abenwu adasi na Mr. Nate dia to so biem o say wafa fridge a wa to man senka on fanye adwuma kakra we yi fridge na kosi enkra ne dem we yi woni ama afi bebi a ne da na kose enkra ne dem TV so a wo de akoshe enkra ne dem wo ye wadiane a last no portion na wo de ahye fridge ni mo enti no eho no pacho eden na si enti a wa ye sa de no wadaroma ye me na me ko to mi fridge okay ana ye ko fun ba o se ubu ye wo ya tem je ko fun ba o se ubu ite me say okay se ubu dia school be ye enti se sa dia jisika e ko to you fresh ene mi mo ke di na o dia chef mi jinu na o to man kwada nu okay o to ni mo ni sa bra say 2-3 years ene bi sa se ni mo na o to no o ni so fa so ana they say like be so on to be dem dia free is so like be ba 6 million 5 million onye na mi am 2 million kura da paper ti go wo okay paper ti na ye di ti like be no ni na wo ko di e wo ajira okay ni go wo ugbo akwa mo bi o e ba na mi ka se mi si mi enye Mr. Nate pacho ma mi bi sa last question we na ye no nwie wo phone no so ye beto aso na eden tinema uyi uniama ni nyina fi o yire ni dem edan a me fan say Mr. and Mrs. Mudam a won kwa sese won kwa na wo dey o se fiti last year August we share na pacho say fiti ta mo chi mi no ta mo chi mi tu mo eno ni ye August last year no eno ye ya be October mo okay enti efi sa time na wo sa oniama fi ni dem honom fi sa o si se mi ni da me di mi nsu go ba ko ji mi sika bro enti me pesa mi ni ba da dem bo na fi di mi sika so e yira wo dem wa mi kan so a o se mi si me bonu dia enti me tu furu ho na me che se mi dem bi fe na mi sika bia yira yo me pa cho na wa ka che ni se o pesa o ware foforo a wo de ni wo ba oba foforo de ni wo ba case ni start here na me ka say na only be here dia me wale aka ho wo wale oni oba na wo fe wale ni ba no wo wale o se wa wale eti ni si mi ko pe ni kun wale na o be de ko pe ukuna wa Mr. Nate o de be wie e wo phone ni so ye da se pa sa wo je pini sa oni e be kasa minim say production anyway di nkomo nyame ya do wa kai say wo si baba wa bo na o ya ni sa usika ne wane bone be wo de ye ba ha sei nti Mr. Nate pacho we de ne e pese tiefo ate wo se wanu kakra na nyame ya adoma wa tepini search na baba ne ya to aso no nyame bo achi na ye be hwe wanim na ya to aso nti ye da se pa nyame enhraw oba be we ni edin
bi enye no kure mi fa mi sika da na so wo say one wo da o de wonsuo yi aye kan yi ebe kwa akoye sika ma ka sa asem bi ankyere mi da ma ka asem bi ankyere nta ye den na sa sika do yi a o kan se sika do yi ban every time oko minini ni asem to oko person oko wale nu na danu na minini wo ho na o kan se na dafo bi se omuko ji sika dro e wo kuma se ase na nu se onye ete wo ma na mini different se mi bisa and catch me se asem na uka ya no hwe na wa akoye bet we time se na minini di sa enkomo no hwe na wa akoye e na si yo ete wo ma na mi catch me se mi da se na mi dai se na mi dai mi dai sumunu sa asem na uka ya no wa akoye ana o na si bebi wa akoye wi ya nko ase ya fa ase nko be bia mi ma bo we so mi ko bo mi ko ma mi fa sa ska do e se ya ase ma mi bisa no e wo dem e ase ma mi bisa no dem e no si onye sa dem e na mi su da e bisa no si enye no kra onya hu we ya na wa ka che mi so oji ska do onya hu we ya na wa ka che mi se yo Mr. Natem Pacho ye no hu wie na nyame bo ech na wo ba light bill 7 no say enye no madam papa bisanza dentina ose akwara no be na ede de si ni na oka ese last year June akwara no be wu ma ka ti se last year June na sanya ye ko jo shawe fe be ya akwara ja mi se ya de ka papa bi o na o ya from so no o de ka ta ni si eti ti o ma no si wa ko se ni abase o ma no si obi aka se o ma no si obi aka se o be fi akọ fi no o mu ti no se bi ni ji sky do no yo ọmọ mi a ọkọ Dubai buy ọkọ yale wo ni papa ni wa fa e no di ọmọ dictate ni ko prakai e wo dictate video ni ko ya ade na mi na mi tu ahuka e na da ko ma ni fle mi se ọmọ amu na di ni ko ma ni ho tani ni a e na ma ni ko ma mi ka wa bi se ni hye na e ya attack bi get mi attack ni wo ma mi ye ma wo no sa ka wa no o te sika do ka wa ni everyone is going to call you when papa no come am yo ya da se pa nkomo no de mi se de mansem na na eti Mr. Nache ya da se yes ye no we o phone so na nkomo no de ye wie ye nyame ya adom akina ye se nyame se on fa be kan ye nsa sumdwem na ye ntoa nkomo no so bi nyame na na konyo no mu na twa me na wo so nkomo no ho ye se wo mu hwe enye no kure wo mu hwe wo de mame nkomi sweet atebe no na ye ndi nkomo bi nya be ma kwa papa boko de ede ya yesu ado me ho ye papa pampacho ye ndi nkomo bedase Aunty Bea akonya wo de amame na me de encha pesi so ma ahwefo ene atiefo nyina se de daada ye be kai wo mo ye nupa e wodwa so a ye frɛ no Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi haba mixture no ene awie ye de ho nkomo ene ho adanse ene be so mo awie na ye de ye dura ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan se duro we eye dura oba ene bema ene no na oyo ba sima na wo ho na o mensese no bosume be so na flow no entimi emmeye o mensese no flow no entimi makra oba bi so ho a eba ne saa so a pains pa no namu na mensese no duru ho a ohaw ene amane ene namu oyo ba na otesa asem ba ko pe na make se edura me kamfo de amaw se pebi sisi a na beboaw ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules ya drawway eye nubra ane yake kambom ane de aye se oyo ba sima na wo ho na enam yare so adokoro enam yare bi ti se gonuria tetew na hawadwen oba bi wo ho a eba ne saa wote enam yare bi ti se gonuria na ma ensansan abegu na himfie ho na sa gya no jonso ya oba ko ba bie ton duro bia se ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a white anasa odepoa ene na betena ama impempi no bo se ho a na ensuo egugu nin kakran sabi pampan ewom oba mentena otoso da bia meka me sei enya ahunsesie nko ne se wo be se wega kese ene entade akese da bi ahunsesie pa a edimu ene se oba wo be nom Zahara Mixture ene Zahara G capsules na esiesie wa himfie ho
enti oba ment na woto so ko ba bia ton oduro bia na pesa aduro yi bi na oye bema so na wo ho na ennam yare bi tise gonowi a ene wa betena na ama obema no hia na ehi ama obema no ubon se eba ne sa ensansan abegu ho bema bi wo ho a wote ennam yare bi tise gonowi a na se gya no nkekaye nketenkete na ne bema mu nyina edwa no odwonso a na obre na ochim ansa na dwonso no atimaba bema bi so wo ho a eba ne sa impempi no onama ubon se obehu inso fita wo se efiri ne bema bema ko ba bia ton odurobia e wo Ghana ha wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules sa duro we ayadura se odofo wo ho na onko de bia wo dwale awie no na yesede bibi ene nam ho na yesede ho ekeka won ketenkete odofo mentena ho pe Zahara mixture ene Zahara G capsules akira kwan ya duro me say eyinubra ane atete ane de afrafra ane de aye se odofo wo ho na owo weak immune system onkomwa no ayemre odofo bi wa eba ne sa ono nko obo se de bia na pomden no ewo fam ono nko obo se weda sesa ya kakra bia na yare nketenkete na ehana dwen walking distance kakra bia obia nantia onte brententam no obo se ono nko na ote so na obre obo se ono nko so onya infections a aduro bia fa yare no beko wansa emma biem no obo se yare no kọ na aba ekọ na aba odofo otisa adura mi di ho danse akamfo de amawo se pebi sisi a ene Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboawo ebeboost immune system no ebema onkommo na ewo ho no enya hoden odofo ko ba bia ton aduro bia na pesa aduro ni bi odofo se osa so hawadwena pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo diafo na masi ebia na enkomo bi ho ana se odofo o peye ndo bi aton 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo ye beko ye adura ye frɛ no Hindi herbal mixture eno ni aduru papa no eno de obi se ye osie ni hindi eno kra na ye de den no enye easy na say dro we me say ene open malaria mixture tatahwe a eno ni say dro no odofo ko ba bi eton oduro bia edin ni de hindi herbal mixture na odofo bi wo ho a wonya a 3D mowa no tete no hanadwen ubonsa adechi a obia sole ekoye adwuma pesika no ubonsa no nko a de bia yare de tiye ne ya na num nyina to ontimi mpo endidi na num nyina aya nwonwono na aposo nyina eye ne ya asa gya ne tipa ya ka ho ubonsa ontimi enkoye adwuma adofo pe hindi herbal mixture akira kwan enu ne adura abeboa odofo bi so ho a typhoid fever ene na betena hanadwen tete no odofo mesi uni problem pe hindi herbal mixture akira kwan odofo bi wo ha ne sugar level no hanadwen odofo fa hindi herbal mixture wo de o fa aduro bi afaka ho enu ne adura ebeboa ebe regulate o sugar level no odofo bi so wo ha adwuma oye no oye adwumaden ogina eja ho che ogina ententen eche odofo mesi uni problem fa hindi herbal mixture eye waduro enu ne adura onom toatoa so a ebeboa asiesie nipadua no ama nipadua no enya ahoden ayare bia eha obia no ebe ye fi nipadua no odofo edin ne de hindi herbal mixture odofo ye beko ye memedro no so aye frɛ no Zahara man capsules na say dro we eye adura eye natural herbs beka natural herbs a eye nubra ane atete ane de aye de bia amanfo ka maka memedro de bia me so meka enye Zahara man enye memedro na onuma na ohushishi ni bia Zahara man capsules enye memedro na onuma na wakoma ebo kinkim ni bia ye dro na eye natural herbs enti sa wo ye bema na wo ho na wo ye mre na wo bo adabrijo na wo weak erection na obema no entimi enni mesam bema wa dro ene Zahara man capsules bema bi so ho sisi yale abesra no sisi yale no besra no wo se one ne betena bema me se uni problem adura mi di ho danse akamfo edi ama se beboawo ene Zahara man capsules bema bi so ho ne nkomwo no ayemre bema
fa Zahara man capsules ayi waduru ko ba bia to waduru bia pharmacy shop licensed chemical shop herbal shop bia odofo ben wo se ope Zahara man capsules enu ne adura ba ma uta wo de bono anopa 2 enumre 2 me se o problem ni nyina asobo ama wo enu ele se obenu maduro na to so ma me odofo Charge phone number sinibio. Okay. 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo de bia meka bambo atrema eye chen ayaresa bucket ma ento odofo peye nupa ye de bedwa so a ye friend Zahara mixture ene Zahara G capsules a ye numbo ma ebo abustu immune system no ese to infection bia se bitise gonorrhea ene Zahara man capsules a ebo be ma bia wo ye mere wo bo adabrudu a ye twetwe no ene hindi heba mixture ene malaria mixture tatahwe a wo market odofo ye nupa yi Ghana hafa be bia ye ton oduru bia pharmacy shop licensed chemical shop herbal shop bia odofo wo mantamu okọ a obenya bia to na utadro na me show bo say obeya danse wakase current stick adro no eye papa ye da say eye eben na ye teni nka no nyame de ye nkwadom ye ne na wotwe ebesimu no obesan aba na eda ho awodwa so ye show enyi wa fidie no emfi ha yakase ansa na ebe abetna ha say no gisi enya nkofo ema omo support ye e de omusika ebeboa ye dwumedie ntie no ahodwadie na ye di ye nua ba beaches eda ho eti akonwomu ye no bewie enkomo no ekina ni kunu so ba be kan yensa na san atoa so na oda ho awa ha onkoye na yenko Asanska University College and Design Technology so wo pe baabi university a wo bewie ni amao degree ni amao diploma certificate ahodo ewo fashion design and technology mu a wo betimi akọ Asanska University College of Design and Technology wo pe jewelry design nso a omo kire ewo ho product design and entrepreneurship honso ombema obi and digital media and communication design and also no wako Asanska University College of Design and Technology also July ye admission sent from number 0540124400 now only omo ND and komo ye called Dank Herbal Complex Limited and also yare ben and na etete wo say ye sexually transmitted infections ahodo nyina STIs de dinipa wu pa say syphilis gonorrhea any de keka ho nyina no omo wo pechi number 2 e wo City Life Hybrid School hwa e na omaso ye no e wo frɛ wo e wo 0266 593330 0244017556 na woni omo ending komo Dank Herbal Complex na omo ensa wo yare nyina emfa emount Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder. Omo de omo ni yen ababa bedi enkomo edada tadwiwe yen rio na wa pro echire ni ama no atu egu eyedi ya tadwi a yedi eno ani wonya nsuo de na wasabi egum na wedi ama wa pomuden sam akoyie ede ama wo yede omo number no etudwa 0200777277 na 0505408862 now kope atadwe a yedi na yenri ni bi eto na wapomuden sam enko enkan emaw yede ye number no ebetudwa na omo hwe yen no ewo onua TV so eni bebi a wutie yen bia no wonso wafrɛ na yedi yenua ba yen komoi eho enkomo 0243 114497 0243114497 03224 98035 na yenemu edi nkomo ansa na onuafo eyi efri so na ye call Royal Homeopathic Clinic ehon so omo se omo ye promotion enti dia ye bebo so dia wo kwa eye free consultation eye free say wo ye labs eye free ye hwehwa wo nipaduamu diagnostics eno so eye free na ya se massage o covid papa ne ba ye no se aya ye nya exercise esujafo ne dia mo bre ana ye bre esanse unyo obi akra na ono wa ye exercise wo mpam enti ko ho na homeopathic fo no Royal Homeopathic Clinic fo no omo emiemia oni pedwem emfama utia 50 Ghana cedis ene de ye card no e de amount na de akeka box ni nyina no oma show free omo wo Kumasi Etimeti Monique Junction ena Accra so omo wo Madina Asaleboche ena Techima so omo Blue Cross near Faith Baptist Church eho ena ubehu wonom
Fra won e wo 0242951005 and I say 0204496212 na woni omo enkodi enkomo Nana Bila say ohun eden na sorry anopa uchia good morning into your good morning herbal mixture omo na echia wi omo say eden how any amane ene ekoso ewo wuni padua mu infections ahodo nyina good morning herbal mixture esa ho ede maw body pains and sciatica ulcer oba ubu nsa na obia te wonka disorder eba nne se be ya bosume na besia ba bio no ajo botonton sansan mu ansa na aba sexual weakness pressure diabetes kidney and liver problems na good morning herbal mixture omonso eye ho adwuma e de ma your friend doctor 3 days oyare no de kwa nansa na wenya ho results fra omo e wo 0246594117 na woni omo endi enkomo o pedodo nso ato a ukọ Faustina over the counter ewo atase nkwanta ubenya bi ato ewo ho Sakode Aunty Bea market ubenya bi ewo ho Mr. Kwaku drugstore eno so wa adubiase Mr. JB drugstore ewo fumso na chese wo sa kwan na so bebia mebubo idie no se new adubiase kwan so de bebia obafa bia no ubenya good morning herbal mixture na woni omo edi nkomo ye maame no mu bi happy birthday enne ye maame no mu bi edi wona woda na ye ne ye nua bi abewie Reverend Sia Apai Life atena konwem tina na ya omesrew se birthday wishes no aye ready ampacho ma ye nkoho eye maame me aunt mi bibia Madam Theresa Boafo udi wa woda oba eni spioga abrebusuan nyina ene Boafo ebusuan nyina se erade nkoso a onhraw na dia tochima bia no erade siesie ni nyina emfama na afida sei na ye nyina ya hyefita na ye kwa akoda nyame ase Madam Beatrice Ade o atonsu munako onso enne eye wa woda ye ma awoda passionko Abrantie Ernest Adomako o chadie e Kumasi High Senior High School o ka 1998 Old Student Association no ye Kujis 98 Association no Abrantie Ernest Adomako enne ye nyina ye se ye ma happy birthday e kwan shonko so kra irade enhraw na onya okese die twatoɔ eye Bernard Boache ye so ye campus manager e Zion Praise Educational Complex e Meduma we efri wodofo ho Solomon McIntosh osi ochiao na wa ma happy birthday a edikan na nampacho yenko line so anase ye ni bi wie ne yento aso ye de line no esan atodwa biom 0243114497 032249803 na mo amohwe ye na mutie ye mubetimi afra ye na ye ne mu edi nkomo madwen kire e wo bi asem ti bi nkomo ni nyina ene se aware no ware biom edentia yen ha ye ngwa aware o yesam go se asem no ya kan bebre kwofo bebre aka no sta ti mi power le no bi. Hello, good afternoon. Hello. 1937. Mami, kacha. Pacha yetio. Ya da mase. Yo. Mami amu di mai. Yo. Mami kama wako ni kitu cha tatu koko. Okay. Anzo ta aseme ta aminiwa. Ikiwa ya kesema mimi siko kwa mimi na ibiani. Yete ndio ni tenta. Akina. Kwa fani sio babadia. Yani yete ya wadade. Amma so ni ma yete abon kwa na ni kai. Asamo. Ya kamo. Eti yete ade. Ndio biblia mtano ni sie. Ya kofi na. Eti ndio ni senje sibina ekle. Yo. Na menemra. Papa nembra. Ni woda kan ya ko. Me pacho Ya that's 1937. When you say on worry biom. Ye ko kanu aje tum so ye si ye ko sa. Good afternoon, Pacho Odini baby akasefi. That's what we got. Me Pacho Odini auntie. Eastern region, Pacho yetio. Hello. Hello, me Africa so. Me Pacho yetio. Razak yetio. Pacho ora dia me at your family.
atuna mo pa so yeda se by mamelo na wate aware na won ware bi ho mamelo won ka no pre because the way that they let me get to na so no ba mo say mo do mo na ba ni do na ya yi ti pa ye yeda se by akoye say won mamelo yi si o ya si bi mo no ya si bi mo no because mi kata mi ti so okay na this one I want to ti so ni de papa ni be tere ni wọ́n bọ̀ bọ́dá ni wọ́n tètè níbi. ṣe bíbí. àmọ́ àwọn ní ìdílé ìdílé tí àwọn tí àwọn ẹni wọ́n wà rẹ̀ wọ́n tètè náà àti ẹ̀ta àwọn ẹni wọ́n wà rẹ̀ lọ. àwọn ní sèé ti bí nínú. iye da sira sa kì í ṣe àpẹẹrẹ okay yo good afternoon line now ain't me eng na so good afternoon pacha odi ni baby akase fi. That's black football. But I don't see a Samantha Cassia. A Samantha Sibinia Yetio. But I'm a Samantha Cassia. And me pacho, oh, show your TV so intima, TV volume name conform. Why? Ain't here what TV neso, me pacho you. But I'm a madam, no kind of prayer. Okay. A kind of prayer. I said, I'm not coming out and probably. Eti aka prayer the very top the man we just no am one touch no perfect I'm also no prayer the am any but the next time I can probably win about this thing not kind of prayer me pacho yo ya dance pa ya dance ubetimi afra ye 0243 114497 0243 114497 02249803 now also only Akoma. Good afternoon, Pacho D. Pacho, good afternoon. Hey, Pacho, it's you. Good afternoon, Pacho D. Baby, how can I see? Yo, Aunty Bea, but your friend or the going cabin. Or the one. But actually, Aunty Bea. Papa. Mammy has a more candy if you can't so cacra. Okay. If you train as so cacra, because if it's in community, you quit cacra. Or the allegations to be not to Papa so. If I'm a battle, you cross and cry, okay. If you have a friend, if you could not look at Akoma one and now more on the Papa more. We are Bema, I don't know already, or some ethically positions now, Colano Zambia. And maybe a Colano could be a risk of Indian or there now. And the young country, mammy, our own people. Sour no worry. No conference and send the breeze. Let the party open, maybe not one or one. Okay. No more papa and penny if you do not to cut one bravo. Me patrol you. Yes, your do on kaboom. Good afternoon. Wait to me engine so oko. Good afternoon. Afternoon. Me patrol dini baby akasefi. Afternoon. Fine afternoon, patrol di. Ya me dio. Mama, but you share your TV no so my TV no volume na conform. Na tie ya phone ni mu why? Me pa you, ma. Yo, pa cha fe kasa na. After that me kan. Me pa cha me tipa ya tie o. Ya mama pese o share na dwen so ntimi. Ya pa ma cha o mo fra ya na ya na mama mu TV volume na conform. Na mo tie ya fa phone ni mu. Yes, share mo. Hello. Good afternoon. Afternoon, ma. Me pacha odi ni baby akasefi. Me Peter mo fi Accra. Peter yetie o. Mami no wa. Aha. Me friend. Mami no on kan ko de. Ate ni kwa ma pani na. After mami no kan no, o ti susu ni. Okay. Papa no susu. After so o de kan no. Nígbà tí mo yá ní nínú ọ̀sítírì mọ́ èyí súnbẹ́ká àtúnà ìṣàkẹ́bẹ́ lórí ìdúmọ̀ ọ̀họ́. Okay. Why? Yo, that's a pa minya bema. Good afternoon, Pacho Dini baby Alcasefi.
That means that friend is saying that I got your address. Steven Pacho Yetio. But we some if we are not going to be on a family. I want money and for you to me pacho you. Yeah, that's why you baby sunny ye na. Minya be a nice college ni na e bugu konso. No problem. I got back for that some okay. Okay. Omo ye mema ni. Omo ye mema tin omuka san. Good afternoon, Pacho Odi. Nobody. Me wa fasie. Nobody. Me wa fei. No. I can't do profit. What do I do? You got what do? And council so what? Yeah, no pass. I said for you, America man. If I don't tell tomorrow go. The chow papa. I just so papa. What do? Yeah. But what do you organize na Amsterdam? Omuti. Yeah, that was. Me offer. Yeah. I want many bush up in no. Ana wa Nigeria wa busha krate. Ana kwa kwata. Walodia minimum dia waye. Yabo sama ayo busha mo je se bijimi. Eh wa fa kan. Odi awale no uje. Awale kamikabo. Azubia no. Iwu hu bia so no. Awale no baguru wate. O gunu wate. Baguru. Me wa fa ye de ye ngwa wa. Good afternoon, Nyami adum me wo ye na so e. Nyami adum. Ye de nyami ase. Ba cho ye ti wa dinche. Pacho, I think the person you catch na me say. I want the what I say we did a cry the work at the soon for. We say deep and maybe soon command by our Okay. Yeah, that's a party side if you know. Okay. B. Hello, good afternoon. Good afternoon. You any idea where we are back? Yeah, so back can be a no money na bugu no koso. But you didn't baby aka sefi. Rabi dumana so. Rabi ho ye de. Na me adum na me so. Yesu adum boko. Ye ntie we so be dum ye nua ba ya. Ni ya ba me tumi ka na ti. Ye da se. Me ntia me tumi ka na ti se. Ba ma no. Won wa na bi se wakati waja wo ba no a. Rebecca to own cinema, neither Cadia no one and channel. I dear one can't just say a jow. Wow, what's the one? Wow, the corner or family wedding. In Kenya, but when you know, to say what the other what's the home? Berman was also a jan or no similar. Berman and some of the kind of bad in teaching. Yeah, and tennis, as a American, as a far. In some of them, they be a camera. Yeah, what might be a guahumio. When you oh, good afternoon, Pacho Dini baby Akasefi. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me Pacho Dini baby Akasefi. Me Pacho me Kasafi Accra poster. Okay. Me Pacho asema me Pacho me kansira mimi Mr. Sister. Me say me kasira. Oh, bibia ya botre. Ni ma femu no awaye eti usefie wo na mere yin no. Eyi. Bana na du bibia o ma bre. Na so mo nti nka say ya bre nti. Ya ma titu edi e baba na mutu anya botre na odi ada ni ntofa nti. So mi sister pe ni say wanya botre. We wo ko te fi anu be ma kuru na ti ana obe san kwotena. Nti on sa na mi ntu akola na ni mu no ni no bebe ma ni ba. Na munche so muntam no muntina me pacho yo ye da sepa ni we futu ye da se. Good afternoon, Pacho Udi. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me Pacho Udi ni baby Akasefi. My name is Sandy. Okay, Sandy. I'm calling from Tamale, Sandy, thank you. Yeah. Your program is very interesting. I want to see my idea. Okay. The woman should come out with the truth.
information. I know the woman is looking something from the man. Okay. And if he stops listening to friends' advice, I know that there is someone that is pushing him to do all these things. Okay. If he stop listening to friends' advice and stay in the marriage. Okay. Okay. So thank you. Yo, be what today in your bed make I. Also, would take in Kofuano, only for the Dim Como, ain't your show and take in Kofuano. Go move to a foot to Bonnie. What you say? Good afternoon, Pacho Dini, baby, Alcasefi. Good afternoon. Me Pacho Dini, baby, Alcasefi. That your friend come up with Christopher and chat on also. Come now, Pocumpacho yet you. And the Christopher and chat on also. Me Pacho yet you. Okay, the friend come up with Christopher and chat on also. Come now, Pocumpacho, my TV ne anchor form. Let's hear your radio or phone him why. Ah, yo. Good afternoon, Pacho Dini, baby, Alcasefi. Nkata free, tashi, nwa. Teshi nungwa, Pacho yet you. Ah, yo. Pacho, na papa ni baka no. Ni enye se mema na omu frɛ no. Oba onu ti na ware hu. Ena onu na onu ma de ni ya. Enya ya ware. Ti ese mema ndo mu onu o kan die. Oba nso be kan die. Ti ese mu kwa mbe paso a, wo be tu na wo ma kola fo. Ema na ko fo ba foforo. Ya ti bi wa no ntimi kura wo. Ati ase, enye ma bia no wa kuma. E wo nyama bebre mu. Ena oni na bra e kokoo ma do. Wa mo hwe bra wa bre. Ese mo hwe na mo kan yi na nti ase ye na mo kola nti. Me Pacho yo. O ka so ko sa no a. Nya ba o ka so ja sa no be nya wo. Bra wa bre kura nya be kwa. Nya botre. E da no ni na tin tu tremu. Entu ka so tu aja na ko. Tremu pa no ma no. Ne so be fa. Akofa ni pranga be tremu. Wa bre gu kwa. Pati. I mean kan Yada sema me say we tie any we futu. Your last caller. Good afternoon, Pacho D. Yeah, good afternoon. From Kofi, me Kofi Takrade. Ah, Kofi Takrade Pacho yente o. Ayi what in there? What in there? The I said that you very careful. Very careful. I said that the very careful. Oh, you're careful. Okay. Yes, same to you there. So you be safe. This is afraid you remember your young friend. When this the food, the extra problem. When they be able to do this year. And said I will be able to. I will not shoot me. And you captain me. Not for Bala. Let me this year. I should dream. But anyway, you learn because of a wound, BBRT, a bit full around. Na I am a rough. Na everyone traffic. They say no more demanding. You give to him, that's all. Okay. But tell you what you learn, and it's for this year, and for no one but no one. Or a case to you, or a case to you. I'm not beginning. The are very careful about that. The say what bread, they say what bread, because so will be a no one mention on oil and dollar. There be that. Okay. They say no bread. Okay. That is why I all can about it. Or can I say? I'm going to be serious to Papa. Type is serious to Papa. Or serious position there. And when I was saying, what thing really being an answer? Okay. I did that from me. But I said, Obama, they fully, where you started. Why you started? Why you started? Yeah, that's Papa. Papa, you're being your friend Peter Crady. Hey, what's the last caller? So last caller, view. Hello, last caller. Hello, Aunty Bea. Yes, dear. Pacho D, where the last caller? Pacho D. Mr. Ebenezer. Ebenezer Pacho, be one of Kakrama and Tonka. Because I see Tema. Yo, Eben Tema, Pacho yet you. It's Mr. Magina. May Pacho you. Isano, I had the pan, it is an say. And then that friend say, or buy me Bema bed from Traction. Ebetimo awale na mfra nan wom se ne ekurase tena e bia na bra hwekoko inne na e bia bi ko sa se ne owo kasa no e bia isa ne so ntini nkachi ntini akwabo tina nti na America ne se mo nwa no na se ne kunu ba mfo yiye ntoyi na mema bebre wo ho a owo ne na le ye adwuma na se de du bia ne me ye pe ono ko hu se ba we nkata no
away fatano. Okay. And see and the back wall. You, yada say ben, I'll fray ye a free tema, any more I'm afraid ye na, yada munina. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacho. Didi baby Akasefi. Good afternoon, madam. Pacho, who ye? Pacho, yo, Pacho baby, I'll fray ye fear him fan. Pacho, my first name is Mankesim, yo, Pacho, yo, yet. My mama told me I can do Me Pacho ye tell, who tell who TV in the swamp Pacho, my volume name come for why? Your buyer enterprise. Oh, buy enterprise. Yes. Ewa him fan Pacho. I think for yo, Pacho. I'm not going to be Japan cool. Papa B, ye tell Madam. You are not really fair. And then my mama really be about thing. And you are about to say, dear. What's it? I'm in the one of the face to one out of it. And see, you really say, or ban every American capital, maybe a day. At that time, the day by a crack. And now, then 2 years, maybe I'm sick and the other baby in shop, official store. It is all done, and I want to come from it there. And one. It's me one. Not only me. No ban from the capital. Okay. No now the pressure baby. Oh. Maybe. Now we different. And I need people. The guy that have mother to make me feel. Why are you company? Why are you? It's better. Better. And I'm not now. I'm not going to be explained. I'm not really. That's wrong. I really know super. When I say, Baby, you're about friend, if you are seeing for me, trouble could be chrome and damage now on a match. Yes, now to solve our enterprise. Enterprise, now on a match. I feel like I can't save you so much to maintain. I feel you're saying last caller. Good afternoon, Pacho D. Pacho friend Lawrence, Pacho Yeti. Make us a free tema. Yeti. When you have an opera, we share the castle. Now share the wheel of city hall. Now share me a bear money back. You know, you come to us and your bear money kind of no Caribbean. Bear money bois. Bear money bois. Oh, that's bear money bois in the sense is the other kind of crap tribe now free money. You can say we're traveling. Okay. But a culture. Okay. Yes. Okay. Yeah, share that me lecture baby I'm free. I don't know baby I'm free. Okay. Yeah, share that power yes sir. You know what? We are drop hole. You Japan. I say Oban could be a question say. So when you about now you know what dear. You say the man you are a deal of being. Aye. Yes. Say you are. You know the drew baby. We are drop hole. You know about flat hole. Okay. Now one see a drop hole. Now what about a trouble issue. Okay. And it's not about you. Yes, your friend. Yes. And you say about not a local. But Obama will say a idea a person. Into a person not him why. Okay. Me Pacho, you mean your Lawrence, yeah, that's a parcel of friend. Yes, had you been a baby, and Yamia dream me a pen de mano. And I idea calls Nina, ABC, Naya bus studio, Naya Barber wrap up. Be a cage at all cry, Yamia Duma, Uknusa oba, intended over Sayada. Ye cage at all, what's it, dear, na will pay. Na Yanja or kind of Kodawabre. Which of your number family, and then we are Miss Sanu Muka back. Ubefa Danu, and Bamikan, Ubefa Muka, no one walk or die, Ubefa die back on one.
muchafie brother wa mucha ko go fo mucha abefo mucha na mu family de ma mi person this ka beja mi pe juma mi ye no enu na mi pe. Okay. Yeah, that's it. Yeah, I'm sorry. Oh, they wa count the rate na wa Reverend see our part life. Oh, should be pa. We dey when you dey so say dey dey we dey. Reverend Bacho where dey. Oh, metia papa. Yeah, dey ya me ase. Yes, yeah, metia ase. The road is already clear. The road is already clear. Then dey clear pa. And my God is autocoded. There you go. When he talks, he does. Etumbo. Etumuda. Tusameu. Dedewani. Osode. Osowa. The road is already clear. The road is already clear. No shaking. Reverend Oba inkomo ni kunu ni nkomo just say na masre no ayesu ene de masre ni nyina ye enwa me ye nyina ye stress ni biko. O kan say pacho. Okay, kakra mpesa meka no. Eye fufuo na ebeba so. Fufu party no. Fufu party. 10th of August. Eye me na. Me de me ni problem say me ba be di but me pese me be di bi na me sa so abi kofi na no chance o ho say. Endi age say obisa owura. Ene nana bila na ma no mo fufuo wo krom ha nyina da. Woni mu omo. Odi afa ho kra ware be 4 kra kan fufuo fo nkwa. Nana bila ire me pa cha o me boa. Eye bebi okodi fufuo nkwa. Enya ware sa ware okodi fufuo. Enti Reverend, Jesus sa nkomo we de. Wona nana bila bo. Nana bila ni oru akojo. Omo na fie aduane ni event nyina e show mo nsa. On yesi from na ni edi nkomo. Aha, obepe bia ma ododo. Reverend Bacho yenko. Okay, kakra mpesa mekana se. On se wutie mame asem ya. Ohuna sa wa bere papa. Cause one be man twem kona 14 years. Aye. Just be man na dosu na che. E no ma ware so 5 years. O ma ware so 5 years. 19 years. 19 years. Enya asenketwa. Wa ye operation yensa awo mu. Ana me kra no wiase. Obi ani ho a obeti sika aware ne tamfo. Okay. And this one oba nete. Ana so oba no eni suban. Oba no ni ye bi enkoya anka ontena ho 19 years ensan ware no for 5 years. Yeah. Enti me hu no se eniema bi wo ho a oba no onto na dwen mu. Okay. Onsisi na so. Okay. So because be man ni nua ba no enkoma one no ekunu nyina se be man ne da na ne ho nsuo na de esi na se just what the boss ase ye na ne ho eye na hinkete na okay cancel ana okay cancel okay ana opese ofa kwan bi so eya yi aware enu mu enegye efri ho okay efri be man no efri oba no abrabo so ho na me hu no se eniema bi nso wo ho a oba no nso ade bi wo ha oya enkoyi okay because asembia no waka kire ne ma no asembia na bia se papa no kra ne beka kire ne ma no a de ne nana nase no beka kire ne ma na ne ma no so afa kire abo papa no amane o se yehunu se omo hunu se papa na nkasa no enkwala no do papa no okay enti niam bi wo ha de wo ne wo ka secret nyina no no aba be dan di so na wo hwe emfuo ene ajapade ene niam o maye ene time o mo hya ase no a che se kakra mafutuo kakra mpesa meka na se maame no onya abotre edwa aboantate ho a obeto ne brebo okay because eniam bi wo ha enye ration enye mirikatuo efia ha abeduru ne de aha asembia ni ho a aba abuafa yeso on free hanko no ade kronti a obaye no obenya ho muaye ode beko edi no yesre urade se urade nkoso amon ho ban na ade pachi na urade de bema no enya bedu fie ha because aha de untimi nura tro ha because asembia wo kan bia de ya tro no yenim ana de no krenso no yenim but bema no me hu no se ne mpana no nso a wakwa akofan no oni na wo no eno ka ho ana ama otete maame no okay don enti no enye maame no enye ni me hu no se maame no na Akoma nso ha no ye menua bi obaye na Akoma ha no papa okay
ana onye obi a ohye da bu ade okay so on sheda emu be ma no on fa be ma no nya hwe unze be ma no kasa emu no be ma no make key point be say sa ono oba ate na so oba no nya ska sen wa omu na cha say that means sika na oba no wo ni ntino omu be ma on fa be ma no so nya den enye hwe okay ana ye den oba no fa be ma no nya hwe because of be ma no so oba bi a won so akwa fa ni na ni di nkomo wo oba ya nim o ti ase ne nsem bi a okeka kire oba no ntino enya de ono nso no ode wo be hwe yo okay ntino yo erade ya dom a aha so wa wani tia dada etna ye betna se o chena anopa okay ma okay enkasansa queen pacho yenti me don pacho ho ye de nyamia as usual evergreen yo na me ye show kafra oba ne attitude no o say adibuo bi eni na fana me dey wan yo kwa na kasa me kasa ma mema for say areas be ankoka papa eno so nye grade okay so oba no kasa no nsem bebre na nokre sa na ma yete se ni na no ni enya asem yetimi kabu no so ama entoko waware na na me blow ka yen kika yen fa nko baabi eyemubuo no kra enye bibia na ne ba me nya ye kan nipa tisisika do ya wo boso enye nkomo kra ko ba ha wo so boso na ya ye nyina ye bi memechi ba me bo ane ne te openu papa sister no kra na me ka kire wo openu obo ne ho ban obekọ wo yo ba mu bi enu no wakonya bia se fa kwa abonten ekodi nkomo fe se de wo ko bona mane no unim de ne kunu ye unim wo so ye den eye ensemu ha yemine okay our endurance, a lot of endurance. Okay. And you know how say we endure. The part of what you say. And come there bisa sama na de woni biara. When you come to cocaine oba hey, we make you na yan kasa ni police in Japan. So you no good nti o kan wa pen be bi atna. Una wakoro na ya before. Okay. Our leg nkobo. Which means so far bag nko kodadada. O sound your so won corner dan no ba bia be phone to on the what na won what na be na won pan ye penny dan on ne CEO queen won ne na mo de shovel ne ai o mo pre na abua ma o be me yesi dan e ma ye kasa ish adu ni o se kan yo mutum sister okay he ni obi a wa so fo so sa ne be me yesi dan e ne wa kofo ba fo no ne ntedan sa ni pan kora no ene won te ase sister for si wawu but ne ma ene kora no ne papa no ene sisi no ene asankito wo nti oba we onye den awo so onye abotre okay wakofu oba me sanse me am pese oba bi jina so di jaware na me wo kofa no no se ni obi ema ma me kan no krencho oba na me mpe ne bibi utiaso ene na de wo ha na wotimi kofa obi but oba de wo jina so obi aka no so ntia na me to hwe bi na wo ku bi se ni pameti sister eko kakra esu bi obi okay ni bi a wo se ni kurupema ye beka de so onyai onyai be ma nko woni se de ko fa no ne wo ne for bon se wo to so nan ye me ni go ma papa mo ni akra chefo okay but se ni ho wo mo chi a e ma dugu eguleti no o se ni kunu wo pema but okoye be mo ko fa no se wo to so nan wa ware miensa e okuru bi aso wo de asi okay okoye okotos what to so nan se wo bo twato wo ware na na wu jana na atia de wo ko ti fi wo twa ne ho he tai na se wo se adu enti wo ma fi nta wo be kan to so na wo nya asem meka sa no ni na atia le ni na e hustless bebre na oh you be free oh be ya me ni na sister oh me
otu kwan ebe enye kuruma otu kwan ne kofo bebre no de beda wo be pana wo ba ne be anope bi si e go so powder na ye ti won chase ware si wo si handle no be handle ne sa okay okwa wo kira na me so say ye ne dwuma ma no okay oh ena me ena na kwa be dwuma cha me ma na be ma ya ma no kwan so ti ware me ensa on tru ne bu ma be ma no o kasa wa bonten ne kasa no wodi nkomo wo kro na third party fresh man adwene no ye bi no na on ne adwene wo chiri nyansa yin sei wo ko e do fa ha ye sei no mo bi ne chi no on ni pechi wo bi na waye obo mi pa ware na nke akasa bi kumprafo ye 8 ko be de nyame ase akasa wo no so aware ai wo wo din sese bi mi pa ware wo ba wo ye bi onye bi ntia wo nya ko nsa ni kra ne e kasa so sikun na onu nsa kra ko be de nyame ase fi se ni nyam kata no so yo eni mo nyam e kata no so enti no ya ware na yetifie ni ensusu ni nkomo ne kan yensem enche enkofo eye Queen Sabi Debra ena moti ne futu a ode ma ye nua ba no se odo de emema no bi kwa be ka se on de okoma emema no de bia ne stand no twa ha se ekoma ma na otwa ko ho ekoma emema no so a otwa ko ho ye kodwa so kakra bi na yakwa akoto wade ye 3p garlic mixture we garlic a ye de aye edro ewo tuamu omoto no ebo enye plastic into ukọ na se wo tobi na se enye de ebo na no say enye 3p garlic mixture etimi ebusi immune system no na o high blood pressure no so akoform de ama menstrual pains eye ho adwuma dodo we si kire akosho high sugar level onom 3p garlic mixture ya ebeboa ama na akoform so waye kese abro so bro ni beka obesity eno so etimi ete ema wo body no ehihye yie fefefe se ne wose body no eye wenya stroke a onom 3p garlic mixture ya ebeboa ama wontini na emu ahojo no emu ayedin asthma sa wo bre na obejo nso kodina sa wo jonso ase ye ya ebetena ha 12:30 bepem sa bre na wonju nso enwie ye ni nyina 3p garlic mixture ebetimi aboa asasa yare nyina ede amao Frepiwak natural ewo 0248 928824 0201000021 wo pebi aton so a pharmacy na herbal shops ahodo nyina obenya bi ato ewo honom Dani Herbal, Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang na Angelus eno nso okwa obenya bi ato ewo honom na ye call Grow Fine Herbal Tonic. Yesi we nom na Grow Fine nom na already ni unipadua no enye fefefe se wenumu atoa wuntimi NDD wonsa no eye titriti wonan na eye titri ese ananse ache wo mo se ananse enye police na ache nom Grow Fine Herbal Tonic nenya wapomude ene wayaresa wuntimi na okoda obisa ye nie phone na enya amane obehwa phone so saa na ade ache adopa bebade woni nyina ayeko che se wentimi anda eno uhia Grow Fine Herbal Tonic na wanum bi na aye oho adwuma ede amount from ewo 0244 596532 0244 596532 wo pebi aton so ano akọ Digital Herbal Clinic a ewo Kumasi Amako runabout wa Bank of Africa and chain wa ubenya Grow Fine ni bi ede ato wo oboasen so a omo Smart Herbal, Freddy Men's Herbal, Apidank Herbal, Pure Leaf ena chemical shop ena herbal shops ahodo nyina ubenya Grow Fine bi ede ato omo so de o ma na ye mre obeti anopa ewia enwumre na omo de omo ka no ena mpotemu a omo ton omedro ni bi num Grow Fine na enyini na ye fefefe na emboa Agbozo Herbal Clinic ehon so eye baabi a wokọ a wapomuden sem bia ehawo no typhoid fever ojo so na wo how STI sexually transmitted infections eno okoho no ma Agbozo Herbal Clinic ebeboa etu yariase nyina ede ama wo sisi eya wo ya erectile malfunctioning se wade na ntimi ngina so ye kwakudo nsoro na ye wukwada nti kwakudo nsoro na ntimi ngina so ye a okọ Agbozo Herbal Clinic obeboa na omasaw yare omo Kumasi de chem so Old Insurance Junction wa na omo wo Accra enso omo wo Kwashiman Kumasi office omo number 0553 eno Kumasi number na Accra Kwashiman de no so 0241 7502
82 na oni omo ND enkomo. Posa Travel and Tour Company Limited. Sa wo pe akwantu obi etu ni aye o ticket ho nya nyina e de amaw enne yi o pe ticket a domestic kra wo bre ansa na we nkra kwan na say nti bebre na e de flight ye mo mbotom ye no e de flight ya e na airco say ho aye din ti no fa wo ha no amane nyina o de fa koja Posa Travel and Tour ubetu kwan no asa obefra om say me kwa nkran me kwa tamale me kwa ha say omo abaye omo ticket ni nyina ho e de amaw say ye international so upese okọ US Canada UK baby a eno suppose eye ho adwuma e de emaw upe hotel reservation say ufi baby eba ana wo kọ baby kra na woni baby a ukọ akoda nso udija Posa fo a ombe buki hotels nyina e de amaw ubedru ho no na wenya baby a ukọ akoda omo wo Amenasi House opposite Matthias Junction Swami Magazine and a KJT first floor Babes Shopping Center Morocco Adishiman Hwa and Omowo Frewon 020-521-5495 and 050-425-6360 now only Posa Travel and Tour Company ND Enkomo na ye call Charistic Ventures omonso omoni en abedi enkomo dada ewe fidie so nti yen kan de bebre e haw ni amane bia e call so ewe widiem na ope herbal e dro papa na asawyare na wafra wo mo ewe 0246348334 0246348334 and I say 0248569335 na oni omo ND enkomo na ye ba studio na ya behwe Papa J ene mi nua Peggy na ye wie ye nkomo na efi Eastern region ede bae no Queen ene di call yint Mr. TFI Papa J ye nua bae ni nkomo yi esisi so ene mema no mabu egu big cheese so pa o se omo ye mema ni nti anasa ono ane nkomo no na enko yie anti ma mencha TFI na shefo o se ma me kasa no no kasa ni pim no so on wari and we are say bema bia ekohia oba fofora na one oba dada na one te ho no ene ode ne ko because ukohia oba no wum so say na se ma oni asumesi ne te ho wa ware oni asumesi ne te ho enti e ba sa na bema no de oba no ne te no na sem na ode ko mo na so eka dada no ho sem mo ne e de kire foforo no akohia no because se wan kasa foforo nya de oba yeden obetwe ama o enti once awokonya oba foforo oni ne te woni de ode dada no ho asem ko oba bia so panie nan de bida bema kraye mpe so what you say onti mi tra ho se bema na tra ho me sante besi ne ne oba foforo bia ba be hyem e ba sa na e be ha no se oba foforo so be hyem a attention e de ma foforo no na ekwa ni mo chen de ma dada no wo hwa say the treatment bema na e de ma oba foforo no e foforo kra say na attention na kodo because oba foforo arese wa oba na oba na nyina du pempenso bi na wunya ba na wo mu na atom no sanya ba foforo hwe treatment ye de ma foforo no na di de kwa different papa ni feduma ba so be sia fa keto no kwa no kwa no different enu na ma me ne tena ho se no mi tena ho masade we nya den enkoso abra mete ho ene sade ya majai e ma obi me ka se o pepe bi nti ene opese ofi ba na nche nko ono na di ni jawo oni se ni shifa on se de jare shishi ni fa ene so onti mi biom yen show no so ne side no kakra okay dan se e be ka se o ne kasa ni sisi so ene once oba fofo aba mu ne de nyama sesa and se first be treatment na onya no e se onya biom ni nyina e kwa foforo ne nchen e so so onti mi biom na se onti mi ware a yen twa o kakra se ye bono na se amfa yen nya no nya ne freedom okay se si e so kofa be foforo bi sisi e be ka se woti aware ase no afa na chi eno afa na chi be so jai no so tukfa ba foforo dia si fit October no la e ma ni nchen eno so nyi eno se na se na so to eno akra so to eno se mketo a what you say no e be gire won say sadwe nikuri o so what you say e be ha bebre eno sade a me ware biom yente na se me show the full so kakra even the safety okay safety because se be ma bo no safety no ehia pa okay so enti ye hwe no na ye kana se kana anka de a japade no de deserve no ye mfama no no ne ma enkota be enyo ma so nje obi se ka won tun free fie ho no de on pe na so nje oba no se won tu what na bio yes so tu fie ho ahwen leto be ko na keto kwa sa ba betena ho na wa enya yes enti on tena ho enkopem se de o se ne nsaka no ne nsaka sa ne nsaka
na se ska obenya kwa otu no ko hand down baby na eso na obegye no de kwa ene kwa no faso wo so very simple yenti ma me because me hu say odi ya bebre pege ne wani munya me fe Aunty Bea me de tore bia na nsem ha moma yen ka no kore no okay let's face the reality ma me no nyame ama no honam wa ya de papa ni se o che no beba but kakra mo frɛ na no wo ka eno na megina so ameke metie o minua yesi se wo fififu nani a ohun sama ma me no wanya de se ebia wotimi kokofa ne mpana no e number e frɛ no ni ade ade ohwɛ ni kunu no phone so ko yi number no na cause ne broken heart okay wanya de but e kamia ko ese kromu ha ye de nkwasiafo ne ye adwuma ni amanyansani bia betena se wo didi na odi de oba besi odua be oba besi odua koko oba besi waboa wo mo asi dan empena twe 14 years aware 5 years kabo mu 19 oya kronfo da ben e na otini mita 19 years wa wo fo we twa na miensa onka no krase wakonye oba afoforo nti na oye girl ne sa omu ade onyese da ben na hu sa wo ye sa ne ma ni nyina but yet 14 years echi no o sa koye ne ho ade muma ye nka no kranche bra no she empranfo na ya no mo won chenche no ho they should be very careful sa your friends garden for no enche no wa baba ye kwaye I'm telling you sa ne yete o pe baby atena ni suban ko just behind every successful man there is a woman oba woni na yekua 19 solid years wona wo henefa wo baya wo ma ye dinani mesese ye twa ne twade a me do nyame ono ye be bon blows hwan ne twa twade say ye twa yire ne twade a wo plan ye be blows on function ni tirim okay wo mama mi ne di yawo ono wa wo ne ba ma na nya 17 years ade na wo se ni kunu na danfo na de abaya ne kokrom koto ne mama no mama ne wajimi woni madu do omko yo mama tugu toilet mu woni madu do ene ya shibi sesi ya ene contraceptive eno ni ade a ayefu okrom anom on person no be wo but e wo se woni ne dama ne ho ba but when they were keeping at the takola 17 years se sebi omu ade kura na eni kwa so twitini sa okay on peshe won honom sa opeshe won honom a e ka 14 years echi ko ma kwanso nkonkoye no wade onya de wo keka no eye yire ne wonya foforo enti no woye ne sa enya force even no watcho se obi ware ani kwanso ojai on for ba ne de o se no fata mfama no se woni sebi se na senya woni ne nkwala nan se na senya wano adua na mo wadi pan emma kwan ma wo nua ba na wo ba wo so tia ware ase ko kacha wo yonko ba se sebi na senye dia na odi temi hu se na senye ni nua be ma ne kacha ni bia da bi ni na kuma na kota say be ma ya frɛ ni ni nua ba na ko di na kuma ya tam se bi mi nua be ma se wase yensuo na wo nua be ma me kan ka we mature relationship ahu enye de ni tirefuru dwene nko a o ene mature relationship enye de wo ye adwuma wo de ne ho be ma oska na mature we nyene ma we nyina aka ho bi sebi eye nkrasesem pa so woni be ma betena se ana woni oba betena se na e kamia ko so woni ni jaya na oba no so be ma no sam e ton ma mansa nyina na wo be man so adentia enye ebra na modom so ansem na pie mu yenya nkrasesem ne ensamfo na to bia ma ne mema ne bi yedi okroma no na ye nhwe so oba no se ne efata se wo se ye chem 50-50 we nya 30-70 eye 50-50 ofa ma me ne de ma no ene de na papa je na the same level ya da se pa nya na ne ho wo so ena nya na bi na ka me ne down sa oya woni mu awo mu ade onfa nkotena na busu efe na kofa de obu ade no na o kire bu ba wo de be yawo ye kwa kofa commercial abase say ya middle now then na wote ho a why stiff sa no ono kwano no obefa penyina miale ti mia na mehwe omumi enu nyina ti me papa be na adwen se obefa penyin dia ombefa ketwanso nkan na me se dabi ti yenche ti ebe se odi akra no koye no won hwe no na akra no dwane bae ti obefa ketwanso na ketwanso bae ti mi hwe omuma mienu na asambe ya daden ede yare stroke ga chime stroke chill okay ti me hwa na me dwene sa ti me shedama me kotoleta no ma be paper mama mpenyu enkra no ai nti me so aketwa ona be dwale me a sana omodi mi ko mi krum ti
omode me koy omuka bibi achem na mso enye hwe obefa omo a onfo mo nko afi me bae no no odi tan si hye kitwa ni semse on behwe me nti metizo a me fe ne phone so kra o ma miske bia na ms adena wa befa nkra no mienu na akọ afi wa be hu mi se mi so aso ya dia etwaso no embra eye mia me maame me dofo me aunty me bibia madam Theresa Boafo owo atonsu agogo okwa sorry e was St Michael's Catholic Church and now you St Teresa Society of the Child Jesus now you vice president ewie ye chia okwan sonko kwai rade de afeba akọ aka wo mfie ho ye ma awoda pa ni asye Nyankopon se onkoso ma wapomuden na afeda sei no na hoden kese pa wo ho no ma ya hye fita ni ebeja oni aba beda nyame ase na ya san ama me ma me ba konso Madam Beatrice Ade ono nso ya man happy birthday me ma me bi me nya o picture but me ni se wutie me enti no obete wo atonsu mu na akọ ho a oso ye ma afishia pa e wo kwan shonko so na afi happy birthday kese pa we efri Kumasi High and Kumasi Girls 1998 Association for ni nyina All Student Association Akoma Abrantie Ernest Adomako o trade e wo Kumasi High School hwa wo wie school wo ho e na o de o wie ye no o san e trade e wo ho Abrantie ahemafo ene mrantie nyina 1984 say ye ma awoda pa nyame nhra na onye wo kese ye ni Reverend Ebewie no ama ye ni direction no ene ni phone number na mo amowo sunsum how bia mo pese mo hu reverence ya apai life no mo ahwehwe ni cha kan Reverend Pacho yenko na ye fa program ni be wiye am say so bi pamachiri kwan a ba bia wo bia no Kumasi airport runabout e ba akope yeah to fa ka bi si airport runabout also ba estate junction tie rade adoma se de metena se ena no pay no ochena anopa nso metena se sa from ahomache 4 o'clock na mapon 11 intimeton safro bibia tie wa bibia yera na unhu no a men ha ho nko police station obre aso se ware na sa ware ne kwan asi emu ato a bra ba bia ho ka fo mekere amu akwakohia okay woye adwuma bi enye wadwuma no no men ha ho bra na men kire wo adwuma woye a ebeboa wo tuanamon mentena fie meton safro bibia ebi ana won so no one be ma bi nete enna obeware wo ade eche obeware wo onte hwe spiritual no sunsum no ya to ahohene e de egu so ebi awo ho a we oba to da wo hwe wase kro hu se wa wode no pie okokobo se wo ko toilet a obehun se pie bra rade na meso me wade ya mitima ya mawa okay ebe yira life emfa hu ni emfia edie yo family number is say ya okay 0244 88 14 55 0244 88 14 55 ochina anopa tenase I counseling consultation oba don't talk obe dru manimu a yodi babia no meka kire obeka ade na nya yede ade na chiwade ebeka no yeda se yebu Nyankopon tumi ade akire yo reverence ya apai life na yetini kan ye hye dwumadie na se no yede eye enkaibo na watch da 1 week observation kaibo bi de FM ya ye nua bema baako ye ne nyina na ye adwuma wo Akoma FM he ya Mr Bright Asante Abeye ye sales department ho o campaignfo a ewo ho nom no ho opapa pa na efri mi nyame ya adoma ni 1 week poster no na ye show ewo ye Facebook no nyame ya adoma china na ye di ye papa na watchida no eba so ye Mr Kingsley Akwesi Abeye ote asene na dodo na efre no ofo na na wada nensa bokum so echina 11 July ya na ye di ye papa yi na watchida ewo crop from ben 3 Stones Hospital na ye di na watchida ne fia no pa no nsia ekopim enwumre no nsia nti adofo Bright Abeye adofo nyina eni mpo
ya papa Kingsley akwesi abeye adofo nyina ye china mo beja ebusuafo no na yendi ne na wotweda na ye kai mo nso se nia osiesie me ho oye miti ede ma me de bia na me de betena ha eye Sandra owo Sundays Beauty Parlor owo Kumasi Askwa heya oni social hotel na edi enhwani mu wo pese oye makeup ema o wig ema o ana o fix ribbon edema wa na wa fresh Sandra ewo 0242 747637 na Sandra NCC ho na fa ko ba bia wo ko bia jumadie ebaso ejuada ekopim efiada 12:30 ekopim se no miensa ebebo yesua die bebre ewom odo how ba yedi nkomo ne ahwe kwan ya ebefa so a yebeboa ama won so wenya wasumdwe wo afutu sem bi adesua bi na opesa woni ye beche nso a akwanya no ewo ho na yensua de yesi dwumadie ye frɛ no ewia program abenkwan yesua bibia bi wom enra mo amohwe ye na mutie ye muhu se yesun ye enso enne yedi bia ye siriye yedi bia ye futuo sa na dwumadie no esi ete so de wasam ebrɛ na yense asem no emaw ye besiesie ama bibia akoda bebia ewo se ekoto frɛ yen ewo 0530 507-849 50530-507-849 na oni producers no ending komo yen WhatsApp number enso 0246766060 na oni yen endi enkomo oma omohihye dwumadie ema ye edebramo Nanabila Kantanka Madam Faustina Derry Spartus Kojosa akwade omo eneye producers no na omo ede ye social media handles ni nyina Facebook TikTok na YouTube enso Beluchi na Nana Yaw omo betina akonwem no modi omo nimdie nyankopon nyansa eni efie nyansa ede boa na asem ne ayede ba ha no ye pe ho pomasibre no enso Reverend ya Apai Life motene nkate se ya na Queen Sabi Debra ono so wakasa na Peggy na Papa J na omoso eboa de bia ema yedi dwumadie no ho enkomo ennem di nchiaso nkokra ma me wofa Uncle Paako wo Accra Adenta Edward eni Ebenezer Spioga Brabusianfo nyina yesi ye chia na mese wa Queen nso yesi hutie ne oni Queen Sabimudin ese Sister Queen baby a wo mi bia wie oba me chia ene me papa busianfo nyina ene me tumo nchia okwan so nkoso mi a me betina dwom na me di dwumadie ebremu your friend me Beatrice Spiogabra no we twa ne tietia no wa friend no Aunty Bea sports eba enyi we fidie no emfa free ha yeda mo ase the station with the